Mutesi Scovia yatorewe kuyobora urwego rw'abanyamakuru rw'igenzura RMC. Umunyamakuru Mutesi Scovia yatorewe kuyobora urwego rw'abanyamakuru b'igenzura mu Rwanda RMC, Rwanda Media Commission. Ni amatora yabaye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu tariki ya 15 Ugushyingo umwaka wa 2024. Yitabirwa n'abanyamakuru bafite ibyangombwa byemewe muri uru rwego rwa RMC, Rwanda Media Commission. Mutesi Scovia yarahanganye na Rwanyange Anthera, ariko Rwanyange aza guharira Mutesi Scovia avuga ko igihe kigeze urwego rw'abanyamakuru b'igenzura rukayoborwa n'umugore. Inteko y'abatowe chairpersons ya RMC yari igizwe n'abanyamakuru 123. Scovia yatowe ku bwiganze bwa 87, haboneka imfabusa 36. Vice Perezida ni Revera Pasteur Jean Pierre Uwimana, naho Nyirarukundo Savera atorerwa kuba umunyamabanga wa RMC. Mutesi Scovia yavuze ko azaharanira ko abanyamakuru bakora inkuru zifite icyo zungura abaturage. Avuga ko azaharanira ko umunyamakuru akorera mu bwisanzure kandi kinyamwuga. Akomeza avuga ati, umwuga wacu w'itangazamakuru uyu munsi ntabwo umuntu abasha gutandukanya umunyamakuru w'umwuga n'undi muntu utanga ibitekerezo. Tugomba guharanira ko bitandukana. Ntabwo nzahinduka ngo ndeke gukora akazi ko hanze. Inshingano Scovia yatorewe zari zisanzwe zifitwe na Bwana Barore Cleophas kuva mu kwezi k'Ukuboza umwaka wa 2016. Barore Cleophas wari usanzwe ari umuyobozi wa RMC, Rwanda Media Commission, yashimiye itsinda bakoranye mu bihe bitoroshye kandi bakorana ubwitange. Akomeza agira ati, dusize urwego rufite icyizere n'abanyamakuru, ariko by'umwihariko bafitiwe icyizere n'abaturage. Turabashishikariza gukomeza kugirira icyizere abatowe. Barora avuga ko barwanye ku banyamakuru ndetse no hanze y'u Rwanda, nka Besa wafungiwe i Buyinga mu gihugu cy'u Burundi. Muri manda ye na bagenzi be bagiye basobanura inzego zitandukanye imikorere y'abanyamakuru, kandi hakorwa ibiganiro byinshi ku iterambere ry'umunyamakuru. Abanyamakuru kandi batoye abagize inama y'ubutegetsi igizwe n'abantu 7. Mu batowe harimo Nyirarukundo Savera wa RBA, Rwanyange Anthera uyobora ikinyamakuru Panorama, Girinema Philibert wa igihe.com, Dr Liberata Gahongayire uhagarariye Societe Civile, Muhirwa Ngabo Dance uhagarariye urubuga rw'abavoka mu Rwanda, na Revera Pasteur Jean Pierre Uwimana uhagarariye ishuri ry'itangazamakuru muri Kaminuza y'u Rwanda. Mutesi Scovia usanzwe ari umuyobozi w'ikinyamakuru Mama urwa Gasabo, akaba azwi cyane mu gukora ibiganiro bijyanye n'ubuvugizi n'inkuru za politiki. Hafashwe umunota wo kwibuka umunyamakuru Jerome Rwasa wahoze ari umunyamakuru wa Radio Isangano ikorera mu karere ka Karongi mu ntara y'Uburengerazuba. Mutesi Scovia yatorewe kuyobora uyu mwanya wa RMC, urwego rw'abanyamakuru b'igenzura mu Rwanda. Barore Cleophas wari uraho yafashe umwanya ashimira byimazeyo abatoye Mutesi Scovia, abizeza ko uyu Mutesi Scovia azakorana ubushake n'ububasha ahabwa n'itegeko itangazamakuru ryo mu Rwanda rigatera imbere. Muri iki cyumba cyaberagamo inama muri Remigo Hotel ku Gishushu, inama yari yitabiriwe n'abanyamakuru batari bakeya. Bari bitabiriye ari benshi, bari bitabiriye aya matora. Reka twizere ko Mutesi Scovia wa Mama urwa Gasabo azayobora iki kigo neza, kandi abanyamakuru b'igenzura mu Rwanda bagatera imbere. Reka tumishimire uyu mwanya yatorewe. Nimba utarakora subscribe kuri Smart Maker TV Show, wayikora tugakomeza kwagura umuryango. Wakoze kudutega amatwi. Bazihanize Rigani na Lorenzo nibo bigira intyoza bagakabya. Aba bagabo bumvise ntiwamenya ko bakorera radio y'igihugu. Byose mbona biterwa na kwizigira. Kuyobora urubuga rw'imikino birenze urwego rwe. Ubu ni bumwe mu butumwa bw'abakoresha imbuga nkoranyambaga mu Rwanda, nyuma y'uko hagiye hanze inkuru y'uko abasifuzi basabye ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru mu Rwanda RBA kwihanangiriza abanyamakuru bayo ba siporo bakoresha imvugo zisebya baharabika abasifuzi mu biganiro byabo. Ishyirahamwe ry'abasifuzi mu Rwanda RAF ryandikiye umuyobozi wa RBA rimusaba kwihanangiriza abanyamakuru bayo b'imikino bakoresha imvugo zisebanya mu mwuga wabo.
Ku itariki 8 Ugushyingo umwaka wa 2024 nibwo mu kiganiro cya Radio Rwanda kizwi nk'urubuga rw'imikino humvikanye umwe mu banyamakuru bagikorera asesengura ku bunyamwuga bwa bamwe mu basifuzi bo mu Rwanda. Mu ibaruwa RF yanditse igaragaza amwe mu magambo yakoresheje atarabanyuze kuko abatesha agaciro. Bati mu kiganiro cyakozwe kuri iyo tariki umunyamakuru wa RBA witwa Rigani Rugaju yagarutse ku basifuzi muri rusange, akora icyo abanyamakuru bita ubusesenguzi ku mikorere y'abasifuzi, ariko humvikanagamo imvugo zirimo agasuzuguro, guharabika, gusebya, gutesha agaciro no kwandagaza abasifuzi. Mu byo Rigani Rugaju yavuze ku uwo munsi yagize ati: abasifuzi ni abantu bize kureba hafi, iryo somo bararitoye. Abasifuzi ntibafite ikintu icyo ari cyo cyose cyo gutekereza ku mafuti bakoze. Abasifuzi kandi ni abantu badafite ubushobozi bwo kuganira mu ndimi zombi ku buryo wabaha imikino mpuzamahanga. Abasifuzi ni abantu bahisemo ubuzima bwa gikene batazavamo. Abasifuzi ni abantu badafite ubumuntu. Nta bantu b'abagabo wasanga mu basifuzi, nta bantu b'abagabo babarimo. Abasifuzi ni abantu baciriritse n'izindi mvugo zindi nyinshi Rigani Rugaju yagiye akoresha. Muri iki kiganiro harimo n'izindi mvugo zisebya tutarondoye mushobora kumva mu gihe muzaba mwabashije gusubira muri iki kiganiro twavuze. Muri iki kiganiro kandi abanyamakuru bagaruka ku makosa y'abasifuzi agaragara ku mikino itandukanye, by'umwihariko mu izi ntangiriro za shampiyona y'u Rwanda. Rigani Rugaju kandi ntabwo ari iki kiganiro cyonyine yumvikanyemo, kuko mu cyitwa ubusesenguzi agenda akora, agenda agaruka ku ngeri z'abantu zitandukanye, agenda aca uturonko kw'abo bantu, aho agerageza gusobanura agasesengura bimwe mu bibaranga, ariko ababyumva bakumva arimo arasesereza, arimo arabasebya. Ishyirahamwe ry'abasifuzi rero rirasaba ikigo cy'itangazamakuru kwihanangiriza aba banyamakuru bayo kugira ngo umwuga wabo bagerageze kuwukora kinyamwuga.